Hmm. They don't care. They don't care about the authority, whatever. They don't care. Just tangkap lah kami hitam banyak. They just pay. Hari tu highlight masuk newspaper, blah 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 blah. After someone, after some time, someday, this thing will vanish. Nobody know. Nobody care. Don't care. Especially public. They don't care. Didn't give a shit at all. The same thing that I face right now today. Apa sidak no? Ha! No. Tidak tu, son. This is the people. This is the real party behind the scene. They have money. They control the money. They control the economy. They're very powerful. They didn't talk about money because they already had money. Very, very rich. I'm not talking about one person. I'm talking about organization. Very, very big. But you will involve in part of it. Very, very small part from that. Pak, please be crystal They can clear, help you Pak. easily with the business. Please be crystal They clear, can help Pak. you easily with the business. Easily. Especially white collar business. If you good in negotiation, white collar business, they will pass it to you. You run the business. But once you step in, there is no door for you step out. Okay. Macam apa pernah jadi, bila kau dah involve, jalannya hanya dua. Either kau stay put, Atau kau mati. obey, sampai kau mati, ataupun kau keluar mati. That's all. Dia very powerful. Nama kau boleh sebut Sukati, Prada, Sidato, tapi dia bukan seorang. Dia adalah falsafah, tahu? Dia adalah berupakan falsafah. Kau banyak naga cerita Hollywood, kau hayati cerita Hollywood macam John Wick lah, Jason Bourne kah, so whatever lah. Tidaknya menceritakan sebenarnya what happened. It's the reality of the world. Tapi public, they don't know. They are too dumb to notice. They just enjoy the movie. They just enjoy the movie. They don't know. They know nothing. This is how this world works. Macam cerita John Wick. Kau bunuh ketua yakin itu untuk apa? Untuk balas dendam kau. Belum menyejuk lagi mayat ya, tidak nak ganti orang baru. Dan kau akan kehabisan peluru. Kau faham maksudnya? Yes. Kau bunuh ketuanya kini tu, belum sejuk lagi mayat ya, dia nak gantikan dengan orang baru. Dan kau akan kehabisan peluru untuk kau berperang dengan sidanya. Pak, this is between you and me. Please make crystal clear, please. Apa yang jadi dendam bapak tu? Your revenge sebenarnya tu. I still not getting the point. Bapak terlalu berkias-kias bahasa tu. Tu personal revenge. Yang bapak cuma selamat tu, kau tengah bapak. Just don't pay, just sitting there, do nothing. Just masa bapak di Meridia, masa bapak pergi ziarah Jamil kau sakit kan? Okay. Bapak sebenarnya reading. Bapak sebenarnya reading. I know what happened. I just make myself fool to fool other people. That's all. I just what orang jenis bapak don't care macam ni tinggi kah, pandai kah, terror kah, kau cakap beri alasan dengan bapak. No, you are nothing in front of me. Just cuma bapak pun reaction je. Bapak nak tunjuk reaction macam ni. I'm proud kah, I look bodoh, I look dumb in front of people kah. No, this is my special. This is my specialty. Very, very special. So, orang yang
Banyak dia fikirnya smart. They think they're smart. No, they're not smart. I know better. I just hide it. So benda tu especially bapak pun revenge. So ada juga rasa macam patut juga aku nak nyuruh Harrison fikir aku nak. So tapi untuk Harrison, so maybe he can learn something. Learn that yang akan can become the benefit in the future, become a good knowledge for the future. Tapi kau mesti mau very smart, okay? Because kau mau jaga kau pun status as a signboard. Kau bisa makin tersikal, mungkin kereta limpas jalan, apa signboard buat? Just a stand. Yes. That's all. Bila kau dah limpas dah, kau tak siruling kan dah. Okay. It's not easy to become signboard. Kau mesti berada di tempat yang tepat. Create attention, masa ya cun. Semua cun. And then kau pun size mesti cukup terang dan jelas. And then message kau simple tapi jelas. Simple je. So you will learn a lot of things. From it you will learn a lot of things. A lot of things. Ya kau pun future pun benefit. 27. Tapi untuk bapa, 6. that is for my revenge. Okay. That is for my revenge. Tidak-tidaknya si realize masa first thing happen hari no, quite a while ago lah, I think 2-3 months ago lah. Wow. Dah happen sekali, right in front of these people bare eyes. Bapak Bapak just buat bodoh tangga aja. Dia sih tahu apa yang bapak tangga. Bapak just show like macam question mark, no nothing, no, these people very dumb. They very very dumb. That's why orang macam bapak, kau mau jaga. Kau mesti mau jaga. Because people like me, acting is part of my life. That's why bapak sukses dalam bidang bapak. Pun dari segi kerja, okey lah kita kakak pasal kerja. I'm very successful. I'm very very successful. Cuma certain part macam bapak sendiri yang ambil decision lah. Sebab because of certain reason lah. Why I don't want to move on macam orang lain lah. Those become successful contractor lah, all those nonsense. No. I'm tired already. Bila di dalam diri kau, your sixth sense, baca indera keenam, ya cuma perkataan apa kata orang perkataan jenis nama kau just jenis symphonic in the eye lah, in the ear lah. Tahu apa kata orang jenis bapak nak translate benda tu. Ya, bila sixth sense tu, ya, nama gelaran panca indera keenam, okay? Bila sixth sense kau dah terbuka, you know a lot of things, you know everything, and that this thing will make you afraid of a lot of things, okay? Sebab mun benar-benar sixth sense kau terbuka, hijab kau terbuka, so mata yang pakai kau melihat ini tu lebih terang daripada sixth sense kau sendiri. Faham. Sebab orang macam bapak, sekali imbas, bapak dah selalu mana kau, orang macam bapak sekali imbas saja, I know what happened.
Mhm. Sebab bapak memang very good there. Bapak very good. Bapak dah pernah menang kau. Bila bapak berdepan dengan orang, okey lah, orang yang si pernah bapak kenal, si pernah bapak jumpa sekalipun. Mhm. Just suddenly. Tapi, bapak nak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Caranya berjalan. Belum ada kelakar lagi. Caranya berjalan lah. Gerak-geri tubuh badannya. I know at least 10% of this person. Mhm. Sedangkan person yang bapak readingnya, dia si pernah prepare untuk benda yang. I'm very good on it. I'm very, very good on it. Because bapak pernah madang kau. Bapak pernah makan setapak, tidur sebantal. Yang tidak tu. So that's why I know. I have a lot of experience. Quite a lot of experience. Istilah takut kepada dunia, ia hanyalah simfoni pada bapak. The true word is nothing you can do. Nothing you. Even though kau mati hari itu, the world is still keep on going. Okay. Faham. So sebelum I close my eye, apa dan siapa yang pandai ambil apa yang bapa ada, quite lucky lah. Diajaklah bapa ada. Very, very lucky lah. So, sebab mentality dia set dah orang Kanada. Pak, please Set Pak. orang Kanada. Be clear Pak. Bapak pakai bahasa tu terlalu berkias-kias tu. Sen sepatut jadi stand, yes, I know. Tapi Sen fight for who? Either I against No, the you fight for nobody. Chinese or the politician No. or who? No. You fight for no one. You fight for no one. There's no fighting. You on nobody's side. Okay, apa yang patut Sen padah dalam stand board ya? Simple word macam ya. Please be clear. Adalah certain information ya. Certain information Okay. mun kau pandai deal, so kau akan dapat benefitnya kan, beri reward lah dengan kau. Reward Sidaknya lah kau. yang akan bagi information ya. So I stand for them. No. You not stand for them. You just give the information. You just give the information. And you will get the reward. And you will get the reward. Oh, okay. Ya, kau akan dapat reward. Okay, kau akan dapat reward. Tapi, on my part, I have my revenge. Okay. Bapak terlalu makai bahasa ni ya, bahasa halus ya. Susah Sen mak faham. I'm very sorry. I'm too young for that. Kau But I try my best. Tunggu sikit masa lagi lah. Bapak akan explain dengan kau. What is this thing? Tunggu sikit masa lagi. Karena Bapak lagi let the thing dia dulu macam look normal. Okay. Let the thing come, look normal, there's nothing happen. Suddenly orang fikirnya hujan, tapi actually it is storm coming in. Oh. Okay. I'll keep your promise. People will thinking about hari dah hujan lah. No, there is no rain, but a storm coming in. Beza bila hujan dengan storm. Hujan dia pun basah. Tapi storm is a different thing. Okay. Tapi yalah, orang benda yang akan tu kena tidak tu. This is the people who behind the scene, who control everything. When you know how to deal with these people, when you know
how to react with these people. Dia main 1+1. Kau jangan hutang apa-apa. Kau just 1+1 is equal to 2. Kau tolong aku tolong kau. Betul. Settle. Okay. Who is these people exactly? Kau nak become apa kata orang? The very big influential guys. These people can do something. About They it. can contribute something for you. Okay. I'm pretty sure because these people have money. When you have money, you have your power. Yes. From money will come the power. Yes, I know that. Power of everything. Power of everything. Pak, Itu reality kehidupan. kredit dulu sekejap. Guys, tu sebenarnya I work for this only for you. Itu adalah amanah yang diberikan oleh the king of the king. It came from the above it of. That's it, salah. Actually, I quite do the fun thing doing this, you know. Dengan sidaknya mau ngesusun, I don't give a shit. I don't give a shit at all. Because I know one thing that Bapak selalu mesan dengan aku. Even though I'm not the officially become the Muslim itself, okay, but I continuously learn some of it. And there's a Quran said of it. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Okay, dalam setiap kesusahan ada jalan penyelesaiannya. That's why Sen said dah takut, si kan takut. So it depends dengan siapa yang Sen berpihak. And I do it for you. I say, shit, fuck you lah. No, benar tu. Mungko refer back to Quran. Yes. Same to me because Bapak pun guide memang the only thing. That is my guide. So di dalam kesusahan, okeynya macam tu Sen. Kesusahan yang dimaksudkan di dalam ayat surah ya. Insyarah. Nya berkisah kerana di dalam Al-Quran nya si pernah nyebut satu harta ya adalah harta dunia No, yes. kau mesti mau faham ya mun kau that's why back to the question, back to the main question. Who's your God? Siapa Tuhan kau? There is no God. There is no God. Sebab di dalam kalimah tauhid yang para nabi mak daripada Adam turun 25 rasul ya sehingga ke Muhammad, even though Isa sekalipun, there is no God. Yes. Yang mentiadakan Tuhan, la ilaha illallah, mentiadakan Tuhan. Tiada Tuhan melain Allah. Dia bukan yang disembah, no. There is no God. Tuhan, no. Pernah advice. Okay. Pun kau nak learn from Al-Quran daripada translation, make sure kau pun translation is among the best translation. Macam Bapak ada ciri translation is the best, the nearest. The closer one, the nearest one is from Al-Shifa. Sebab di bawah dia akan describe dengan kau word tu sebenarnya word apa. Word eithernya Hebrew, eithernya whatever the thing lah. Okay. So bila nyentuh balik ke dua kalimah syahadat tu, mentiadakan Tuhan tu, kau bila kau study certain word di dalam Al-Quran, they will never talk about reward in this world, from this world. From this world is macam money, emas, harta, pangkat, darjat, no, nothing. No. And then, dia akan twist kau. Al-Quran, dia akan twist kau balik. Apabila kau menghambakan diri kepada dunia, that is the biggest problem. Disianya. Bila kau menghambakan diri kepada dunia, disia sikit saja, very tiny little thing. Sepertinya pada di dalam
lupa surah apa. Surah ada pendek je. Berkenaan dengan titian Siratul Mustaqim. Okey. Jambatannya sebesar rambut dibelah 7. Okay. Rambut dah berapa halus, dia lebih halus. So, kau apa ya sebenarnya jambatan? Dia bukan jambatan yang kau imagine macam jambatan wujud 9, jambatan Asia, no. Dia adalah sempadan iman. Bila kau silap sikit, kau akan terjun ke neraka. Sikit saja, very tiny little thing. That's why Al-Quran akan twistkan kau. Kena kebanyakan translation Al-Quran hari itu, they just want to make money. Yes, They just exactly. want to make business. Yes, They exactly. just want to get a name. Ya, contoh simple. Kau boleh buka Google. Kau pandai pakai AI, kau boleh buka AI. Kau dengar apa Bapak Padah? Rob, Tuhan juga katanya. Ilah pun Tuhan juga katanya. Sedangkan dua benda perkataan tu adalah perkataan yang berbeza. Sebutan kau dah berbeza, ejaan kau dah berbeza, apatah lagi maksudnya. Kan? Yes. Disiap. Bila kau interpret Al-Quran pun translation, make sure kau pun translation yang the highest one, the closer one. That's why Bapak pun terjemahan yang berbeza. Susah mau cari Asyifa lah. Bukan senang. My dear. Bapak asyik pandai bahasa Arab. Okay. Bapak asyik pandai bahasa Arab. Tapi Bapak beri kau contoh paling simple. Ya Rab katanya, Tuhanku. Ya Tuhanku. Tuhan katanya. Bukan. Ilaha. Tuhanku juga katanya. Bukan. Dua perkataan kau sendiri dengar dengan telinga kau. Dia perlu kau berfikir. Kau dah tahu dua perkataannya berbeza. Apa kena jangka maksudnya Tuhan? No, that is not correct. Di siap kau mau jaga. Kau study tentang Al-Quran. Kau ambil Al-Quran sebagai guide. That is the only guide yang creator turunkan untuk kau hidup. That is the only one. Dia siapa pernah madah kau mesti orang Islam seperti yang ulama, ustaz yang ceritakan pada itu. No, never. Dia cuma akan nyebut bangsa, keturunan. Okey, apa yang jadi dengan keturunan orang tu? Apa yang jadi dengan bangsa kaum tu? Kerana yang sudah berlaku. Dia sudah berlaku. Pak, can we Macam get apa okay. kita move on kepada problem yang best lah, okay? Yang kita alami sekarang tu. But let me discredit first for this video, okay? Boleh? Sejarah. My dear, I work for you. Your future husband is working. This is kind of professional things, and I only work for our future. Okay. And these people, this person adalah my mentor. He guide me through a best way of how I understand the world. And he is, okay? My dear, to all my women's, girlfriend, siapapun kau, your future husband is there for you. Okay, kita let's go dengan masalah yang di mana should I padamkan video yang bodoh ya? Padahal Sen buat bodoh je video ya. Spontan je. No. But the thing is, these people attack Bapak. Bullshit. Bullshit. The thing is, these people attack Bapak. That's why alamak cibai lah. I don't give a shit about the thing. Okay. Dia cakap go attack Bapak. Aduh cibai lah. Sen makin metafora. Content. Sen makin metafora. Kimak kata aku. Fuck you. Kalah aku. Selama tu aku kerja keras. Bagus. Selama tu aku kerja keras. Aku saya dapat apa-apa. Ya metafora.
hyperbola, dilebih-lebihkan. No, these people don't know what you talking about. No. They don't know. They don't know. They don't know about what are you talking about. They don't know. Oh, okay. That's why Bapak ajar kau Mun kau selalu baca Quran translate Allah. Apabila kau membutakan mata kau, maka kami akan membutakan kamu selamanya dan hingga kiamat. Simple. Sampai kau sedar, sampai kau kiamat. Simple. Kau fikir dirinya akan sedar? No, they will not realize. I will do fucking That's why nothing. that's why word they are very sharp. Word they are very sharp. Apabila kau membutakan mata kau, maka kami akan membutakan kau sehingga kiamat. Credit first. Very sharp word. Simple. Bodoh. These people, these people, they know nothing. They know nothing. Kau nak sampaikan sesuatu topik to these dumb people. That's why, son. That's why. Telah kami ciptakan jin dan manusia untuk menghambakan diri kepada kami. Katanya, okay. Dia ciptakan jin dan manusia. Okay. First thing, jin and human. Kau fikir jin yang tu? No. The stupid people. Bapak pernah ceritakan kau. Jin, dia tiada otak. Yes. Dia tiada otak. Bila dia buat kerja, dia bagus dalam kerjanya. Yes, dia memang kerja bagus, kerjanya kuat. So all these things, dia memang terror. You don't challenge them. Dia memang bagus kerja, tapi dia tiada otak. Okay, bezanya lah. Apa kena dalam dunia hari tu, kau pandang sekeliling. Bila orang kaya, terus kaya. Sedangkan tangannya si kotor pun. Kulitnya si angus pun kena sunburn. Ya, yang kerja cangkul parit, susun batu bata pola rumah setengah mati bergadai nyawa, apa kena si kaya? Padahal kerja keras tu pun. That's why wordnya very sharp. Word Al-Quran very sharp. Kalau betul translation yang kau study, yang kau baca, yang kau guide, wordnya very sharp, very simple. So based on this word, based on this particular of topic, okay, mun kau nak ngajar anak bangsa, don't need to mention who. You just take granted a very pinpoint. Attack the point. Attack the point itself. Attack the point itself. Dia jangan cukup menyakitkan. When you know how to use a single word, very similar, very singular word, that word are very sharp. Very, very sharp. Okay? Si perlu sidaknya fikir. Dia dengar aja terus panas. Of course, next I love it. Word. Yalah, aku suka. Jap, discredit first. Untuk video tu, wait, tu cut tu lagi. Guys, aku patutkah menegakkan benang yang basah yang di mana orang kahwin awal pun aku patut diam untuk anak bangsa tu. Kau tangga? Tu dalam office tu tadi. Belah tu adalah Iban pengirup. Pengirup. Sampai bila anak Iban tu sedar dengan perbuatan bodoh sidak ya. Paling best Pak. Tu sorry ya, kita terus video. Kak bila mana sidaknya sakit, sidaknya madah, sidaknya kena utai orang. Yeah, that's the most stupidest thing that ever they told to them. And you look at this keris. This keris akan potong you. Fuck you. And you know what? Pasal aku nyebut badul lah. Badul namanya. Pintu binting kap. I don't want to use the badul anymore. Pasal badulnya kawin dengan menyadiknya kah, dengan early marriage, and you want to sue me about it? The fuck is wrong with you? These people is too far to gone to fix, you know. Sidak tu dia merasa perbuatan sidaknya betul. Padahal sen tu salah. Nyatuk terlalu macam tu, bla 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 bla. I don't give a shit at all. Fuck you. Okay, I'm done for it. No, son. Yes.
Kau dengar? Jin, Yes. Jin saya dah otak. Oh, yeah. Then I get it. Totally get it. Nyak mimik aja lah. I'm very sorry. Jin saya dah otak. Kau nak suruh silanya fikir apa? Oh, saya dah. Jangan. Jin already saya dah otak. Jangan suruh hanya fikir. Okay. Otak. Ya memang saya dah otak. Yeah. Itu word translation nya tadi very sharp. Okay. Very sharp. Even though very simple but very sharp. Apabila kau membutakan matamu, maka kami akan membutakan kau sehingga kiamat. Very sharp. So, jin, dia ciptakan jin dan manusia. So, apabila dikatakan sebagai manusia, apa kenanya singkat di dalam translationnya telah kami ciptakan binatang dan manusia? No. Sebabnya sudah nyebut binatang, kami ciptakan tumbuh-tumbuhan untuk sumber makanan. Kami ciptakan binatang-binatang untuk sumber makanan. Tetapi kenanya dibezakan bila ada satu bab yang membezakan jin dipakainya. Apa kena dipakai tumbuhan? Apa kena dipakai binatang? Apa kena dipakai jin? Di sini twistnya. Dia twist kau balik. Yes. Aku twist kau. Yes. Ya hanya untuk orang yang mahu berfikir. Tapi wordnya tajam. Kau tanya, bila yang jin back to your topic, back to your cases. Kau jangan expect audience kau berfikir. No. Only certain audience yang akan berfikir. Di dalam 1,000 audience kau pola live, maybe 1 or 2. Only 1 or 2. Don't expect more. Okay. Kau tanggaklah contoh. Zakir naik. Yes. Bilanya pola forum. 1,000 of people. An ocean of the people down there. How many people will chosen to ask a question? Only 1 and 2. Because the rest is jin. They know nothing. They don't even think about whatever the thing you talking about. Betul. Totally get it. Kau dah diajar bapak macam ni cara kau how to you deal. going to control your audience. Okay, how you create the drama to control the audience. Yes. Ambil mentality tidaknya, control, kau kawal. Apa dah ajar kau benda ya? So that is very, apa kata? Oh, that one is very good already, almost perfect. But for you yourself, kau jangan lupa. Dalam Al-Quran nya tuiso, nya direct, back to your topic. These people jin. Kau jangan expect sinya berfikir. Sedangkan mulut kau sendiri yang sebut. Nya cuma dapat rasakan. They never use their brain. They just rasakan. Here, rasakan. Okay. So that is jin. That's why Bapak madang kau. Okay. Contoh paling clear dalam masa kau hidup. Ada golongan maha kaya dan orang biasa. Apa kena orang biasa? Orang kaya, jarinya mulus, kulitnya gebu. Si pernah panpun kena panas. Tangannya si pernah kasar. Pegang tukul, pegang apa. Never. That's why people call manusia, because they have brain. To use. They have brain. Untuk digunakan. Apa juga caranya? Dia tetap memanipulasikan. Manipulasi itu, we talk about brain, otak. Without brain, kau akan dapat manipulate people. No, you cannot. It's only brain. That's why kau tanggalah idola-idola kau dalam YouTube, dan Robert Kiyosaki, all these people, they use brain. Yes. Sama billionaire.
Dia use brain already become a billionaire. You get it? Yes, I got it. That's why bila bapak kelakar, okay lah, since kau ada study Al-Quran, so a lot of thing, which is good. So, bapak semua ambil dari Syah. Bapak semua ambil dari Syah. That's why bapak pilih cara hidup bapak hari itu. Sesederhana Kenapa Bapak tahu? mungkin. Kenapa bapak tahu? Apa yang kau minta, akan ada apa yang kau balas. Kau faham? Faham sikit. Kau turun ke kanan, kau akan terima kanan kiri. Okay? Apa lagi Every single thing that you done in your life, there will be a coincidence. Kebetulan. Kau buat baik, balas baik. Tetap. Dia memang akan kebetulan. Kau buat baik, tetap akan kau dibalas baik. Okay. Kau buat something wrong, kau akan dapat something bad. Simple. That's very simple. That's why a part of Muhammad, a part of Isa, Moses, so whatever these people are, first thing, they are very humble. Second thing, they're not chosen to become a very rich. They are rich in their own wisdom. The same thing what the Sulaiman do. Yeah, Sulaiman. That's why Sulaiman probably seperti orang nak sebut eithernya the King of Solomon, whatever people pun expectation. Okay, the truth is Sulaiman hanyalah nama untuk menggambarkan manusia. Apabila disebut sebagai manusia, dia berakal, dia mampu kawal semua orang lebahnya, which is jin. Kau buat bangunan tinggi, aku tahu kau dapat buat bangunan tinggi, aku tahu kau dapat jadikan perak tu sebagai barang pakai kumakan, suduk, pinggan, mangkuk. Yes. Di istana aku saya ada sungai beribu batu jauh daripada istana aku. Aku mau kau alihkan sungai nun di depan istana aku. So silanya akan korek. That is why Sulaiman describe dalam Al-Quran, because untuk membezakan yang mana dikatakan sebagai manusia dan yang mana dikatakan sebagai jin. Bukannya jin yang kau imagine besar, menakutkan, very scary. No, those are bullshit lah. Bapak pernah cerita dengan kau very simple and then very short about your mind power. You can influence people using a psychology trait. Because mind power, that's why nya describe Jibril apabila nya menunjukkan rupa yang sebenar, katanya nya ada 600 sayap, boleh tutup separuh daripada muka bumi. Kau fikir apa ya? Pemikiran, imajinasi kau is borderless. Tiada sempadan. We keep going on this. Nya si pernah tidur, nya si pernah makan, nya si pernah lapar pun. This is it. We keep going on this topic, boleh Pak? Okay, jawab. Boleh? Wait. Guys, itu adalah salah satu mentor aku. Dan because I am too much handsome, charismatic, smart person, anything you can describe for me. Let me introducing my first. Okay? No, salah. Let me introducing myself first. Okay? I am Harrison. I am the king of the land and every single fish in the sea. Whatever came from my mouth is a gospel.
Pak, ada satu topik yang best untuk kita cerita dan daripada pihak Sen sendiri nak nanya dari Bapak. Apalah secara tangga mata kasar Bapak, apa satu keburukan Sen dan apa satu kebaikan Sen, dan berikan alasannya so I can be a much more better in the future. This is for my mirrors, okay? Mirror. Okay. Dan apa yang terbaik untuk Sen from among a kids, among teenager di luar saya. Even though sekarang tu Sen umur 21 dah. 21 tahun dan I achieve what I want to achieve. And you those people, I do it for my love. Your future husband. Anyways, go back to the topic. Okay. Kau first thing, okay. Kita cerita, Bapak akan cerita pasal very big platform lah, very big platform. Tapi long story short lah. Biarpun benda yang nyuruh Sen terasa, it's okay. As long as it make me better. Yang macam tu. Okay. Bila kau bertanya tentang cermin, okay. You want me become your mirror, okay. There's no problem. Keburukan kau kini tu, pertama, you lack of the experience. Okay. Yeah, very obvious. First, kau pun faham lah bila sebut pasal experience. Pertama, memang umur akan jadi penghalang kepada kau. Okay. Kedua, pergaulan kau. Okay. Kedua, pergaulan kau. Ia akan membataskan. Ia akan automatically put order to you. Kenapa? Bila pergaulan kau tahan, kau dapat cross. Okay, contoh. I give you an example. Kau berdiri di sebelah jalan. Di seberang jalan, kedai makan. Kau nampak si tukang masak kan? Okay. Kau nampak si tukang masak. Paling best lah. Kau duduk seberang kedai kopi Cina. Depannya ada stol jual kampua. Kau tangannya masak, kau tangannya hidang, kau tangan orang makan. Order mi kampuanya. Otak kau, nipu kau. Aku tahu macam mana rasa kampua. Aku tahu macam mana bau kampua. Aku tahu dapat rasakan berapa nyaman daging babi siapa di dalam kampua ya. Tapi ya otak. Kau masih, pertama, kau masih dibutakan oleh otak kau. Diperbodohkan oleh certain part of your mindset. For the actual, lidah kau, si pernah pun merasa. Otak, akal, imaginations. Ya pergaulan. Okay. Ya part of pergaulan. Bukan 100%, part of pergaulan. Ketiga, kau berani, tapi kebanyakan keberanian kau salah tempat. Oh, totally respect that. Sebab everything you have done, memang akan ada Consequences. consequences-nya. Correct? Ya, kau sebab benda tu berkait rapat dengan kau pun experience. Okay? Ada certain part yang akan involve pergaulan kau. Kerana benda tu bila sentuh pasal experience, dia akan sentuh pasal pergaulan. You cannot run from it. You cannot run from it. Ya, contoh apa yang kau buat selama tu. Kau lepas sekolah, kau terus mau involvekan diri kau mengejar kematangan.
yang belum tahu bila kematangan yang akan datang pada kau. Dan Bapak pernah ceritakan kau, why Muhammad umur 40 baru mengalami kematangan dan kesedaran. Why? 40 tahun dalam masa hidupnya, baru dapat mengenal apa itu kesedaran dan apa itu kematangan. Lobet bateri kimak lah. 40 tahun. 40 tahun. 40 years. Kau imagine.